Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jednu krimi dramu pod nazivom The Informer. Udobno se smestite jer krećemo. Pete radi kao undercover agent za FBI. Tokom rada on je našao ulaz u jednu poljsku kriminalnu organizaciju i sada mora sakupiti dokaze o vođi mafije kojeg nazivaju general. Pete govori svojoj ženi i ćerci da moraju otputovati jer je dugo čekana operacija počela. Peteov nadređeni Erika informiše svoj tim o planu gde će Pete morati dostaviti 2,5 kg fentanila za generala. Pete premešta svoju porodicu na bezbednu lokaciju i daje ključ njegovoj ženi Sofiji. On je govori da ukoliko se ne vrati sutradan do 1 sat popodne, ona mora napustiti državu. Potom on se sastaje sa Erikom u jednom starom toaletu. Ona mu daje telefon preko kojeg može da je kontaktira i stavlja mu ozvučenje za svaki slučaj. Erika mu govori da ukoliko nešto krene po zlu, on mora reći da ide zapaliti cigaretu, te će ga odmah izvući iz nevolje. Stazek i Pete dočekuju diplomatu koji donosi fentanil. Prateći plan, oni stavljaju fentanil u drugu torbu, te odvoze diplomatu u hotel. Stazek ode da kupi bocu pića za generala, koji je zapravo njegov ujak. On se predomisli i želi da iznenadi generala novcem, a ne jeftinim pićem, te informiše Pete da je on već našao kupca. Pete mu na to ništa ne govori jer bi mogao postati sumnjiv. Zbog ovoga ceo plan je veoma komplikovan, ali Erika ipak odluči da sve proprati. U jednom klubu kupac je veoma nervozan i priznaje da nema dovoljno novca da kupi 2,5 kg, ali ima dovoljno za pola od toga. Takođe govori da može nabaviti ostatak novca, a to je $85.000 kasnije, što uznemiri Stazeka. Pete ga smiri i počne da ispituje čoveka jer sumnja da bi on mogao nabaviti toliki novac za samo 2 sata. Kada Stazek ode da obavi poziv, Pete se suočava sa kupcem, govoreći mu da zna da je on policajac, ali se čovek pravi da ne zna o čemu priča. Pete ga baci na zemlju i sve što treba da uradi je da ode, ali čovek vadi pištolj i značku, nakon čega ga Stazek ubija. Zbog ovoga je Pete u neverici i govori da mora ići zapaliti cigaretu, sa čime daje signal svom timu. Međutim, Erika odloži to i prolazi pored Peta, ostavljajući ga tamo. Potom, on pomaže pri pakovanju i odnošenju tela. U fabrici kobasica Pete je pozvan da upozna generala. General mu smireno objasni da je policajac iz njujorške policije ubijen i neko mora da odgovara za to ukoliko ne žele da se policija meša. Iako je Stazek ubio policajca, general pravi situaciju tako da izgleda da je time Stazek spasao Peteov život. Stoga mu je Pete dužan. Da bi otplatio svoj dug, Pete mora otići u zatvor i obavljati trgovine iznutra, tačno na 5 godina. Da bi ga uplašio još više, general ga posavetuje da misli na svoju porodicu, nakon čega on nema izbora. Pete i njegova porodica su dovedeni nazad kući i on odmah poziva Eriku. Ona mu govori da ga nije spasila zato što nije htela da upropaste dugo čekanu operaciju i potom spušta slušalicu. Pete je veoma ljut na njegovu ženu zato što nije napustila državu po dogovoru, ali se na kraju sve smiri, te mu ona pomogne da sapere krv sa sebe. Policija pronalazi telo i saznajemo da je detektiv Grens bio blizak prijatelj sa ubijenim policajcem, stoga želi da nađe krivca. Ubrzo on saznaje da je smrt njegovog prijatelja povezana sa poljskom bandom i saznaje da je Pete umešan u to. Pete, Erika i njen nadređeni Montgomery se sastaju i govore da je Pete u velikom problemu. On želi da ode, ali mu je rečeno da prati generalove zahteve i ode u zatvor. Ukoliko prikupi dovoljno dokaza tokom boravka tamo, bit će oslobođen. Međutim, ako odbije ponudu, bit će okrivljen da je umešan u ubistvo policajca. Kasnije, dok je kući, Pete stavlja snimke razgovora sa Erikom u jednu kutiju. Ujutru Stazek ga poseti i daje mu fentanil koji treba uneti u zatvor. Nakon toga, Pete govori svojoj ženi o svom novom zadatku i provede ceo dan sa svojom ćerkom. Kada se vrate kući, poljska banda je zajedno sa generalom došla u posetu, gde mu general govori da nema decu zato što ne bi podneo da ih izgubi. Sa tim, on indirektno govori Peteu da mu je bolje da ispuni dogovor. U suprotnom, zna šta će se desiti. Grant sve vreme posmatra Peteovu kuću i informiše svog partnera da je general otišao sa Peteovog poseda. Sledećeg dana Pete glumi da je nasilni muž, dok Sofija poziva policiju, stoga moraju da ga zatvore i Grant vidi kako ga odvode. U zatvoru Pete je toplo dočekan od strane korumpiranog policajca i odveden je do svog kreveta. On je okružen mnogim Afroamerikancima, ali jedan od zatvorenika podmiti čuvara za 2 slobodna
slobodna kreveta. Tokom noćnog pretresa upravnik zatvora dolazi da upozna Pita i daje mu posao čistača. Pete je regrutovan u deo poljske bande koja je u zatvoru i data mu je oštrica da se odbrani tokom napada koji sledi. Za to vreme Grant poseti Eriku i pita je za informacije o Pitu, ali se ona pravi luda. Montgomery dolazi i pokuša da reši situaciju, govoreći da nemaju nikakav kontakt sa Pitom. Grant im odmah pokazuje fotografije na kojima su Pete i Erika, te navodi da će doći do rata dve službe ukoliko se dozna bilo šta. Sofija prati Pitove instrukcije o tome kako da dostavi paket u zatvor uz pomoć drona i mrtvog goluba, kojeg ostavlja na vrhu krova. Ujutro, Pete čisti krov kao deo njegovog posla i preuzima paket. Grant poseti Sofiju na njenom radnom mestu da bi dobio još informacija i nije siguran da li je Pete ubica. Sofija mu govori da mu ne može pomoći i traži da on ode, nakon čega Grant odlazi, ali joj daje svoju vizit kartu. Kasnije, Grant komunicira sa Pitom preko jednog od doušnika i govori mu da će jednom ostati sam, stoga ako želi da preživi, bolje mu je da prizna i kaže informacije koje zna. Zatim, korumpirani policajac odvodi Pita do vođe afroameričke bande po imenu Phelps, koji kontroliše trgovinu droge u zatvoru. On misli da je Pete došao kao konkurencija, stoga njegovi ljudi pokušaju da ga ubiju, sve dok on ne otkrije da radi za FBI. Oni ga puštaju nakon što im kaže da želi da uhvate generala, stoga Phelps govori da će mu pomoći. U međuvremenu, nazad u FBI-u, Montgomery naređuje Eriki da ubije Pita i zaustavi sve operacije oko generala, jer im je Grant za petama. Ukoliko njujorška policija sazna šta se zapravo desilo, ne samo da će njena karijera biti gotova, već će joj se život okončati. Ako ne posluša naredbu, ona će biti ta koja će ispaštati za sve što se bude desilo. Uveče, Pete odlazi da obavi nuždu, kada mu jedan Phelpsov čovek govori imena svih koji kontrolišu distribuciju zatvora. Kasnije, on poziva Eriku i govori joj da zna sve o generalovim poslovima, te traži da ga izvuče napolje. Međutim, Erika ne želi to da uradi, jer joj je naređeno da ga ubije i želi da sačuva svoju karijeru. Pete odmah poziva Sofiju i govori joj da preda sve Erikine snimljene razgovore Grantsu, te da napusti državu nakon toga. Ispada da je Erika generalov advokat i govori mu da je Pete prikriveni agent. Nakon toga, ona se suoči sa Sofijom i uzima snimke gde osjeća grižnju savest kada čuje svoje obećanje koje je dala Pete. U zatvoru, jedan od Phelpsovih ljudi signalizira Peteu da je on razotkriven. On se pripremi za borbu, ali ne može da nađe njegov nož. Dok ga traži, biva napadnut od strane jednog člana poljske bande. Pete uspeva da ga savlada, te ga zatim udavi, što policija vidi preko kamera. Kada korumpirani policajac dođe, Pete ga uzima za taoca i želi da razgovara sa novinarima i njegovom ženom. Potom, on uspeva doći do jedne kule gde nokautira policajca. On uzima radio da proveri da li su njegovi zahtevi ispunjeni i pažljivo zapamti sve uglove prozora, jer je on ranije bio snajperista u vojsci. Stazek odlazi do Pitove porodice, koja baš u tom trenutku obavlja razgovor sa Grantsom. Ubrzo Grant stiže do Pitove kuće i ubija jednog od Stazekovih ljudi, te kreće stepenicama na sprat, ali biva upucan u nogu. Grant ne uzvrati paljbu jer je Stazek uzeo taoce. Dok se Stazek sprema da ubije Grantsa, Sofija uspeva da se oslobodi i upuca Stazeka u leđa, ali je i ona takođe ranjena. U zatvoru snajperi su zauzeli svoje položaje i Montgomery stiže spreman da da komandu i time ubije Pita. Pete poziva svoju ženu i govori joj da će se izvući iz ove situacije, ali Montgomery mu prekida poziv. Zatim on izlazi na videlo dok mu je policajac i dalje taoc, te potom tajno zameni odeću sa njim. Nakon toga Pete probudi policajca i govori mu da ga on uzme za taoca, te da se pokaže pred snajperima. Zbog opaljenog hica, snajperisti pogađaju rezervoare ugljen dioksida, ali se Pete sakriva ispod tokom eksplozije. Uskoro, nakon što Erika stigne na mesto, ona pronalazi zatvor u plamenu i Montgomery joj kaže da je posao obavljen. Zatim vidimo vatrogasce koji odvode Pita obučeno kao policajac u hitnu pomoć, ali ga Erika prepozna i ulazi unutra sa njim. Ona sada želi da mu pomogne i pravi nameštaljku da su bili uzeti kao taoci, te mu daje jedan papir. Nakon nekog vremena Erika se sastaje sa Montgomeryjem i govori
govori mu da zna Pitovu lokaciju, on joj naređuje da ga ubije, ali ispada da je sve ovo bila nameštaljka, te njujorška policija dolazi da ga uhapsi. Pete želi da ode do svoje porodice, ali Erika ga informiše da je previše agenata u području, stoga mu Grant daje lažne dokumente. Takođe mu govori da na neko vreme mora ostati skriven dok se stvari ne smire. Na kraju filma vidimo kako Pete poslednji put pogleda Sofiju pre nego što ode. I to bi bilo to za ovaj film. Nadamo se da ste uživali. Komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sledećem klipu.